voin January ni som thum pakhat sang ni som ni paruka inri ni hian Aizawl Press Club MJA te ma Indian Air Force in lengpui le CP ram alak chungchang athilom dan pon chuana ti hun kanon hangdo na nia MJA member te chibai kan bu ka cheu tunlaya kanram athil thleng mitin nga event Indian Air Force in lengpui le CP ram an ho to chungchang pon chuana huna min troi omna lom thu ka soya kanram himna turata na ZPM party in trirufim tak pu chungle ramlak dan acquisition dan dik taka IAF ne na ram ho tir tura amhalak na kanon puang chuak do na ni zau taka min puanjar sakturin kan ngen halbok acheu pakhat na atirin IAF te hian zo puitlang theiriat ram lungleya ram acquire andua The Mizoram Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2016 atoizong in MLARR Act 2016 hanga malak antum zeta nima sela ni thariat sang ni somporiata IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary nena zo puitang ram acquire antum chu andulo thule mun rem chang anzon zel thu thenin le mun zon pui turin Mizoram Chief Secretary hi anon nge na ni sompanga thasari sang ni sompapo a headquarter Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena lengpui airport chevela le lungdai tlang dunga ram duang an mu thule DCI zol chu mala tura khet tir tur le no objection certificate te an mamo thu a khet tira Revenue Department chuan niriat thasari sang ni sompapo khan DCI zone hena khiatir na pe in atul anga survey tur le report po headquarter Eastern Air Command Shillong hena submit vat turin atia IAF in Ministry of Defense atanga in principle approval an hu thuai chu thil tu tak ni in additional DCI zone chu single point contact among tur le technical area requirement thila coordinate to tana mang turin MNF Sarkar Khan arwat ani ni somni paruk September sang ni som pakwa Khan Aizawl DC chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command nena ramman po chengza sumret panga per square feet ani thute in principle approval aum to thute ramlak tur mun te hi ramman tangkai lo Baren Lane ania khotwal mi te pon har sana an siam lova environment clearance le rehabilitation po engma tool ti tool awmlo ti in lekha athonani ti chuan additional DCI zol chuan Command Air Force Defense Office Shillong hena ni som tharuk sang ni som ni khan no objection certificate chu athon ta he lekha hian chu no objection certificate chu IAF le kharon thon ni somni pakhat tharuk sang ni som pako ami be chan ani thu atar langbok ni thakwa sang ni somni pakhata DCI zol chon defense a state officer gawhati ne na GPS coordinate sa thlap survey map thonin ram nei tu tele khotlangai ote nen anthil phut te soi ho puina meeting po ni somni panga thakwa sang ni som pako an nei to thu te khet tir boka hemi tum hian an phut te soisel an nei te ram document le record te uluk tak en dikho ani thu te ram man tur soifel ani thu te le ram man po an soi ho dan chuan square feet a zathum te jani somnga te ania atopa ram man po an pom tlan theita ka chu chengza somriat panga per square feet ani thu IAF ne na hian hriat tirani DC additional DC Aizawl puta indoor le malanga tura thuni na sang tak pek ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level hian ma ala zui ta zelani Rafekler Act 2013 section 9 le section 40 dan to chanin state sarkar chuan thunei na ani angin
social impact assessment chu national security thil ani awang le aman mo thla ka wangin danina phalangin SIA hi exam ani ta a SIA exam hi tulbi thila sarkar ma salama po pek fo to thin ani ramchu compulsory acquire turin preliminary notification section 11 in thune na pek angin ni som panga thanga sang thi som ni panga revenue department chona chuata a IAF te anman mo wangin section 11 clause 5 in final declaration notification chuama a preliminary notification in a put te chin felnan thani chung IAF te hian sarkar an nge na ram nei tu te nen anin biak ron fel to thu an soi wangin halsa anni revenue department ne na IAF le DCI zo ten final declaration notification chu tura an ron dil chu revenue department chon section 11 noyam hala tu te ala felem ti dan in aput anga hian masak adwa wangin ni ko thasari sang ni som ni anga khan DCI zo li lekha pe in zo na CM in revenue department chon thil tu te adil le te ani ni som panga thasari sang ni som ni panga DCI zo chana lekha chuan ram nei tu terem ti na tele chul dang te ti felani thule section 40 clause 4 in malak dan tura soite tam tak zo kim ani thu te soin section 19 mangin declaration final notification chua tura adil chu preliminary notification chua ni som panga thanga sang ni som ni panga tanga chiara ni som ruk pani na ni som ni pasari thasari sang ni som ni panga revenue department chuan final land acquisition notification chu achuata ani ti chuan final notification chu ani ta ka wangin land compensation award crore za som ko pasari noi som sari pariat singa sanga za som nga panga chu defense a state office gauhati in DCI zol account na a deposit to thu chu DCI zol ne na ni ko thasari sang ni som ni panga khana hiat tira DCI zol chuan ni som ni pali thasari sang ni som ni panga sarkar approve adil tabuka sarkar chuan DCI zol dilna chu uluk takina zir chianga honorable chief minister pompuina in ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga lak ni in honorable CM ina pompui ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga ni som ni paruk malam a khan DCI zol account a hian sum hi thun fel alo ni dei to honorable CM approval lak atanga ni kuana ni khat thlasom sang ni som ni panga compensation ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award chu approve in emini vekian DCI zol chuan order for possession of land chu achua zui veta ani hemi chin hi apoi mo zual document tam tak a oma avaya lak chu vek khan hunte a heka anin nin oma po akal theya apoi mo zual a connecting ho kha tikhan kan han la chu kani isoi zom zelang u honorable chief minister in approval apek chungchanga angai dan han soita ila he thili kan hriat vele aizol dc chu local puizui to lo turin hriat tirani a thil omzia zo fia ani nu in a document kan kowa chung document te chu en ani nu a sarkar ma salam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti hriat ani ta a mimalram nei tu te le alei tu te inkar thil ani awangin achunga rot nang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai to se ti in CM na file athen ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga leng pui le sipir aram leina sumchu Mizoram Rural Bank azol DC account na an lo thun fel der to ani ti kan soilan to kha sarkar ma sahun laya an lo ti to tele ZPM sarkar nuwa revenue department in film khur thei ang pera akal pui dan enin ani anga kal pui ni mai to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani ole he thila hian zui tur tam tak aom nge yanga mi puite pon thu dik khria thi kan chan vo ani awangin ZPM party chuan CBI chui tir nge kan du ani
CBI ชุยตีนะตูรตานะมาละตูรตานโปเฮียน Revenue Minister กัลชวกตาปูลรวกที่มา Treasurer MNF General Headquarters นิเมก Revenue Minister โปกุมงาลายโลนิโตเลปูลนุนมวยจวงงู MPCC Senior Vice President เตฮีอันนี้โปฮีสังนิสมปกวดรังสังนิสมนิปนิชูงะมิโซรัม Chief Secretary โลนีค่ะอันนี้อันนี้โปเฮียนสวยดูเสจวนสวยตูตั้มตะกันเองอันนี้ปนิเฮียน CBI เฮียน FIR เทลุนไงเซกันดัวกันลงง่ายจังโดนนี่อันเทลุนงำโลนี่ชวนเองหมดเราอันไหนเนี่ยกันง่ายอย่างอันเทลุงำไงโปกันริงIAF รำไก่หน่อยมีปุยเต้นทิลดานดิกตักกันเสียดเฟียผ่าเทโดนอันนี้อุลุกตักดูกุเมนเตหันเอ็นะหันชุยะอันโลอินดอร์ต้นโตดานเตอันหันเอ็นเลเทียนMNF สุรการไลคานอันโลติเฟลทุยโตเลียอันกุยอันพุนะตุยันเปียโลเทไม่ตูรินเอ็งกิมค่ะอันโลเปียตัวนี้MNF ขาน IAF เนี่ยนะเฮียนจัดตัวนัตานมิโซรัมเลยลงฮีอันโลฮัลฟิลวิกเทไม่โดนตีนะอันโลนี่มีบุยเตปนกันแค่โลรีวิวไม่เทียนี่สีพิเลเล่งปุยรำจุงจังอารัมบิกที่ละมิงหลังเทียนผู้รองมิงเลียนะเล่งปุยเอเรียเละผู้โจรำทั้งCP Ram Garden Pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni ei sarkar le kha anin dor ton na chiang takin om vekani heng ba ka hian he thil ka inhoi khe turangai politician te MNF ministry hun lai ka inhoya le indor ton nakal zela a khe ve thei turanga kan ngai ta chu pulal ro kima ex revenue minister te ani minister hun laya indor na hi kalcho ani poisram moi ex planning board vice chairman hian rangzo kamhala turin DCI zol anor thu kan huwa tuna congress party senior vice president nimek pulan moi chogo hi MNF hun laya IF ne naram khal tuma mala hun lai khan ni som pani thani sang ni som pakwa tanga ni som ni pakwa thasom sang ni som ni pakat chung kum thum chung mizoram CS ania khati hun laya DC and call to GAD changtu chu uzoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei hlom nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an pong don ti chu kan nga ta thup mai ani MNF sarkar in ram khal tura malak ma alo lak dan himlo te IF ne na indor ton na te hi apulunga khal tuma indor na outright purchase vit ani Mizoram in hum him na kan nei Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te hi an indor na kal chho reng akan soilan ani lawani outright purchase an rem ti lo na soilang mi lovin IF ne na hin ram hi khal an lo tum hle ani anin do na han en khan IF ina le kha anon thon te Mizoram sarkar ina thon te khang reng khan outright purchase ti hi alar maya ka chawa article 371G au puina CMM to MNF party te hian ram him na soilang du mi lo he tiang ma an lo la hi nationalism keng to party in tingam tur an ni zel donem ni Mizoram Land Acquisition Resettlement and Rehabilitation Act 2016 dan ak nol to po kha atul na nga chuan man the ni ti po a he chiang tu an ni heta MLARR Act 2016 hi 2017 a khan Mizoram man tla kan ni lowe ti in high court in an nola nol ma sela thil tu la chuan man kha
an rem ti thawani atira tang rengin ramlak tur hi tin zone nei sa ani ti document atang te in a hriat le a August ni sang ni som poriata Mizoram Chief Secretary nena IF ten ram an momo thu an thena September ni khat sang ni som poriat hian leng puiram nei tu hian CS nena ram anei thu a thlen nga la ni som ni pani January sang ni som pakua DCI zol in CS nena lekha athona phei chuan heng ram pani ba khi Aizol district a hun rem chang dang aom lo thu azia khielani August ni a CS in IF ten ram an du thu lekha manga DCI zol a khil khan an nu luka mi pakhatina ramma nei thu aron hril nol mai theite kha mantrang eitum te hian uluk tak hian engkim hi atira tang hian an lo ve khiawani lo mo ti hi ngai dan theani ni som ni pani January sang ni som pako a DCI zol charge la tu in CS ne na lekha thona phei chuan Aizol district a leng puiram ang tlukaram rem hi khoya ma hundang a omlo ani atia chu mai ni lovin Aizol district a CP range CP tlang dung khi atlang a sang berani ati bokani khatian khan tin zone nei ranin ramlak tur chungchanga po hian ma an lo la ni ZPM sarkar in thil omdan alo hriat azir chian nu in MNF in ramkhal alo tumdan outright purchase chu ahim lo zia hria in lena kuisun dan ang thlapa malak tha ati angin malak zui anita a tuna IF teram lak hi a ho tir len lease kalphung kalpui tur alo nita ani Defense Ministry chuan form of sa mangin rule 7 manga anron deal huna state sarkar chuan rule 7 close A mangin a ho tir theyang outright purchase chungchang hi ngai to che ngai khop maya Mizoram revenue dana mo len acquisition dana mo outright purchase hi aum lovani notification mangin chief secretary in munjim te kong lai tur enge mo Aizol khopui chunga amo special deu takati ngai ram jim te poi tok lo jina te chon notification mangin an lo ti ve china ni mai thea amaro chu hetianga ram leilung mun poi mo lu tuk le zau tak pek na turata na outright purchase anga an lo indoor char mai hi amak kan tia ZPM sarkar chon hei him lo wangain March sang ni som pakhat sang ni som ni panga a assembly session a revenue minister in right to fair compensation act 2013 aput lua house in a pomtak dan mangin him takin Mizoram mi puite himna le ram himna ngai to chungin ZPM sarkar khan uluk taka ngai to chungin ala lon chhota ani ZPM sarkar hilo piang lo ta se leng puiram le CP ram chu len acquisition dan po zomu mal lovin MNF sarkar khan apulungin chatuana tan IF ne na hian alo khaldon ti hi anin dordan zong a hian achiang ani eng thuwe an soi ti te kan ngai changa press conference te an ko ta a nimina congress pon kongzo te anan hoi hot ta a kan thil ti dan kan chianga an du te han soi phot se i ngak dayang kan tia voina helai huna hian zoram mi puite ne na thudik kanan puang chok ta ani dan ang taka IF ne na ram hi ho tir tur alo ni ta awangin leng puile CP ram hi DCI zol kuta a omta ani tuna hian chulai ram chu khulai ram le khilai ram chu tu kuta ngai omta ti chu dan ang takin DCI zol ram la tu tura thune na sarkar na pe kuta aluta ani Mizoram sarkar kuta aluta ti na ni chu IF kuta list a ho tir tur chu kan soi tong khan dan ang takin Ministry of Defense IF chuan Mizoram sarkar aron deal alangai don chu ani
asoi masa sa ten an soi oi wang ringot hian thil hi ani ngot lo tuna kan thil soi te hi kan journalist kan thopui ten in khechiang duwa a supporting documents zirchian induni pon MJF fraternity big tan chuan pek kanin huamani pulal doma kai khoi sarkar mi pui sarkar hi heram leina thila hian akut afai hlea kan chuan kan chief minister pulal doma hi kum som ai rei CM tura kan voucher ani boka he thilai na kut afai ani ti kan ria a kut fai lo angangai kan om ani chuan lipse kan ngamani ke revenue minister po hian kangama mi pui ko to om kan nia politics in beina ringmota he thil hi top lo se ti hi kan du tu samani tu te he na nge heram man hi alu ti te tu te nge man tang ei ti te hi mi pui khet chak zong tak ani nge yanga hunin alaron highland nge i be se ko IAF tena leng kuile CP ram defense tila an mamo thua hian India sarkar chuan air defense atan amamo le ti phatrual ani lawa amaro chu sarkar kal to tele IAF te indor na hi azia uluk ta kan chiarian lung a chi ani enga tinga kan ramdan himna Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te MNF ina an soi 14371G te po kan ram himna turatan hian an lo lek lam mi lo le BERF 1873 chuan inner line permit min pe a non tribal ne na ram tiral phalo na te Tin Land Revenue Act 2013 pon Mizo po ni se Mizoram cheng an ni lo chuan Mizoram aram pek a phal lo ani chutiang khop chon kan dan te hian min hum hima chutiang ani la ya an man ro soilar em thin te nam party in ti ten soipo an soingam lo mai hi amak kan tia tin outright purchase anga thuida mai ma an lo la to ti kan an bu te hian alung chiat thaka apoi ani chuwang chon voina press meet te ma a kan thuron puan so hi azau theyang berin zoram mi pui the an ria sela in pu mona satli ringota politics bola top lo se ti hi kan du dan ani zoram lalpan mal som ro se kan lo me heta statement na kanon soi tong khanin kan han sarkar ta a helahi DC le additional DCI o tu ne na lokeng kozel turat thunei na khapek lok lo ni awang khan eni ZPM sarkar chong kan khelo ri ang reng khop mai chuan revenue department in he thu hi thui takan local puya IAF in hey ramman turpo kan ti fel to ramman turpo kan ron transfer the don ne Ministry of Defense IAF chuan approve to ti kha DC na khiat khan adik don lo top mai Mizoram sarkar chuan March ni som pakhat sang ni som ni panga right to fair compensation Assembly House alo pulu to sia ti in dan anga ti lo kha an haule ani ome the chuan revenue department a preliminary notification kha aron deal ta a chu tun statement a khana om vekani preliminary notification an deal na ang zong kha the chuan revenue department chuan DC ne na preliminary notification pay in right to fair compensation up 2025 pangain heram hilak turani a outright purchase chu arem loveti in preliminary notification chu DC a peluta chu preliminary notification chuan heng in ti turani final notification chu thei tur chuan heng hi in ti turani tin DC a khan a petani tuna iron zone na a khan
outright purchase tur anga kalpui tlang tur chu ni se ZPM sarkar hian a stop makang apulungaram IF nei na khal tur ni se ZPM sarkar hian a phal ve don lo ati to makang amaro chu IAF chuan ZPM thom hria in len acquisition dan manga lak angai le don ta ani ti hria in IAF po chuan chu tong kam chu aron mang chhota a tuna chuan ka soi tong khan he ram hi ram lak dan ang dik takin lak IF kuta hian a ho tir tur chau ala nia Aizol DC kuta he ram hi tuna chuan dan ang takin a omme kani chu IAF in dan ang takin Mizoram sarkara len lease turin an deal don chau ala ni chu dan le hemi indor ton na ina aron soifia dan chu ni outright purchase ti chuan ram nei tu hne na mang tu tur mamo tu ina direct avalei na khan maya chuan in absolute ownership le transfer of land sen khan tu nei na ani to ni absolute ownership ti chuan nei tu ni na pum lo man nei nga chuan in nakina IF ta khan in outright purchase point lo lei se adu chuan midang hne na po han chon the na tu right chen nei don ti na ta ni Naselan acquisition acquire ni chuan ram hi acquire ni re rengin user agency ta ni lo ni chu mimal ta kha sarkar ava la amamo na na balak sakanga ti chuan ala user agency compensation song song na thil khami kha ram nei tu he na peang ape khan user agency khanin ram kha ala nei chong lawa khatiang compensation ti felani che khan haram kha state sarkar puta che ti nan tani chulai chu danglam nan tani tuna hian kan malang na chuan outright purchase kha local puit lang ni se chu soyang khan Air Force Indian Air Force puta alu don ti nan ta tuna kan kalpunga chuan Mizoram sarkar puta omchia land lease ti chu ram ho tinan maya nei tuninan nei lawa an man du un chung rang chun manganga an leasanga extend thenia engang chin po se maximum hi 99 years tinia ma se 99 years hi central project le thil dang hian apek ngei tur ti chong lo maximum years ani adu chuna ai claim for thia chu user agency tun na in negotiate na tangpon engchen ange tlak don kan selawa kha tuna hian chuanin nei tuni nei Mizoram sarkar ani party dangte na min beina anshal antin lo sarkar mi malram kha balak saka sarkar puta ongme tina ani documental dan chuan signature po hi in ang khop mai amaro chu tunge ti la ya kha chu ke ni tan soi thui chi ani lova e chu media lampon in ve tong chu male official te chu an hun lai zelin official an nia signatory an nia anti ni maya tuna po hian kanin khap na savi wani DC ming chu mi khami chu ti zela kha thul kan ti lem lo ka soi tong khan hei a document hi media bi ka chuan kan perfect thei kha indu chuan in lo ching venga a chan chu kan official te ming press conference na mo soi bol kha an fraternity te kan ngai to ve a kan soi lang lo ni tin CBI chui tir tur chungchang a khan aruling lai ber kan nia MNF pon heta press conference te Kovin CBI chui tir ngam do nem tin min challenge sa akui che ka tui pe a lo chom nung tu MNF sarkar revenue minister po lo ni to ngei hian thil tam tak a hedon ti chiang renga tin pulal nun mo e po Mizoram chief secretary lo ni to in kumthum lai mai CS lo ni to a anni te ngei hian FIR thelut sela CBI hian chui ngei se ti kan du ani anni pan hian an thelut ngam lo ni pon mitlom ngai dang in an thelu du thawi chu kan ring chu malak tum le thelu tum lo ni lo nang mani pon in thelu ve the kha chu kan ngam ti kha voi nai karon so ni sarkar lai kan nia a sarkar lai berina thelu dai mai kha thil kal kong ani em ti lai po kha ngai to ve
ngai a indor suin ang tak chu a keima atang chuan ka hrelowa DC lekha number F14011/327 pek number palina khan /2025 DCALNB/177 dated 1st August 2025 ti DC lekha khan athuthar bera chuan heram hi DC Aizol kuta a possession kha aumta ti hei hele khamang hian ti chiana nia IF tele Mizoram Sarkar kha akhana indor zuina aum chong lova zonak pakhata kha kan hotu pa puma siam hian an chang belta se thome zona ma sa CBI ne la nang manin nga tingi ti mai lo ti kha ne ke ni thil sual ti amin puwa ke ni na complain ka hei thil sual ti amin puwa min ro chui ro wati kha chorem chang lawa kan MNF unaw tele congress hian ZPM hian ramashala poisa po hi anti poisa indo chungchana po khan min ring helang khan ke ni min ring tel thuni sai ni seba July chuanin keimani hi min ring helan min ron chui tewa wati kha chu kong mang chia lawa July chon min ring tel tu te le thil tha chiang ngei tura kan ngai ten semi the hian in complaint hi siam sela keni chuanin consent Mizorama case omte chui rem kan rem ti vek thu po kan tar lang towa helai general consent ti vel nial na kha chu sei ngai lawa khamia kha chuanin I sarkar han thok le MLA te tiang ho big chui do nai chon tanin Prevention of Corruption Act ina aphuta wanga prosecution sanction lak ma sak ngai ni ti kha khami khania khami ang kha dil ngai en lom ni pon ke ni chong kan pu ber na sai to har san na kan siam na wanga tia complain ni ron siam sela min pu chia chulai chuanin anni ti tura ke ni chong kan da ani tingai se po kan ti ka sai bel be sa kam sarkar masa ina ram faktura roman asiam le tuna poisa lo impact ta kan lo sia ta hian engma azau zong te anei tu te dang lam na mi lawa chu wang chuan man chang ei an ho man point apsi chiang tu chu alang main kan sia ke ni lam chuan tu ten nge man chang ei ti kha payment pek na dena poisa andong ani kan sia ni maya ha ko document kan hetang ve ka sai tam ngai lavin aram zau zong chung changa te tu te moron in rol bel le ang te kha am lovani ti kan document na tang ya chiang ma chu wang chuan CBI chui hi ke ni ZPM party an point kan du thu sam chu ani jok ma ban ti te kha kan sai ni chu complain la ya ro chu min soi sel tu te min be tu te hian complain lo se ni kha kan du ta ni zona pakhat chan la kan nei to ro kan chan le lo kan ni IF hian in outright purchase ron le in tum reng lawa atir train maro chu Mizoram sarkar khan outright purchase angina su dor ta chak moni chulai chon an lekha kalvel han en khan ta chon hetlai ke ni kan sarkar hnuai ro chuan kha tha kan tilawa Land Acquisition Act 2013 mangkhan right to fair LA Act timeng LA Act 2013 mangkhan preliminary notification te post one ya anon om thapa poisa kon private towa hetiang lo ni chuanin akal mang tur chu list at don thawa helai lekha August ni khap mar line lekha kan en lok na kai points Mizoram sarkar puta om to ni hi sang ni le song panga khan lekha hi copy hindu chuan kan in pek hianga so panga ni something panga ani kan thiar lo kan klai toy te August ni khat sang ni le som ni panga hianin DC hianin order for possession ti lekha ti so hianin competent authority for land acquisition come deputy commissioner have taken possession of the land
on this day and the land so possessed is vested absolutely in the government free from all encumbrance atin sarkara alutani ti notification August sang hi le som hi panga khan chua ani to ni rizon sarkara oma tun thleng complain om lo pokani he thila hian kan mat kan sel turamo abul tang thil han ti thale ngai om lo danan thapin an ho dong ani chiat hem khan กันสวยตวงคานอันสรการหุ่นชูงะขัลมันหันตุ้มลุตุกขัลมันตัดสีเหลาค่ะอันนี้เบรักนี่อาจวนอุลุกตะกินกันไงตัวดานะหิมโลอมเอ็มตีเต DCI จอลพวกกันโซตาสรการินโซตาสุดที่ยังอ่ะดานสัวสัมอังเชียอันนี้เหลาดานตัวอังกัลจักอังคัดสุอมินาลังเลยทินกันสวยตวงคานกันสรการมาคานซุมโลอินหลันเตปอนโลตุ้มอุกุกตัวอินหลันมันตัดสีโลไกนี่หุ่นโลอินบางชวกตา IF ลำโพคานไอ้ซุมกันสังสนตัวรอนทรานสฟาร์กันดูตัวนี่ตีอันรอนสวยข้าไกนี่จูกันเบ่งโลเทงเวตัดเจ้าวันนี้อามารู้จูไกนี่คานเอจูติงโอตาเรมโลทิลเฟลโลเตอมังกันตีกันโลดีเลยจอกวันนี้ข้าขัด